درود بر شما. اینجا ما یک مدول داریم که برای خواندن 6 تا ترازو هست و با واسطه شبکه مودبس هم نمودی ارتیو و هم اسکی. اینجا 6 تا ترازو است. ما نمودی آزمایشی اینجا گذاشتگیم و اونها را پیوست کردگی هستیم. و اینجا هم سیم کشی هم آسان است، یعنی اینجا معلوم است که کدام سیم به کجا پیوست میشد. و دو تا طرف دیگری که اینجا ما هم منبع تغذیه داریم که این 24 ولت است، یعنی GND 0 ولت و VIN یعنی ولتاژ اینپوت شدت ورودی 24 ولت است. و این دو بی مینوس و پلوس این هم شبکه مودبس، یعنی دو جا ما داریم برای شبکه کردن. اما یک مشکلی در اینجا هست که ما همزمان نمیتونیم با هر دو این پورتو ارتباط برقرار کنیم. و ما حاضر اینا چی طور کالیبروفکا کردن، یعنی درجه بندی کردن همین مدول نشون میدیم. یعنی ما با واسطه این کابل وقتی که شما این مدول خریداری میکنید همراهش هم یک نمودی زیرین USB ارسال میکنن و درایور این هم داخل همون فایل ارسال است، فایلی که به شما ارسال میکنه. و اینجا هم داخل این فایل، یعنی ما همین نمودم کافی است. فایل میبینیم که در اینجا فایل نمودی فیچرده چند نمود فایل ها هستن و من بسیار از اینا رو جستجو کردم. اما قولش هم همین داخل همین زوها ورک درایو است که اینجا هم نرم افزار اول این فایلش است. فایلش هم میکشیم، یعنی فایلی من انگلیسیش هم فکر کنم ترجمهش کجایی هست، یعنی همینجا مالکای انگلیسی ترجمه کرده، یعنی اینجا. خب این فایل بود، این هم نرم افزارش. داخل فایل میرین و اینجا یک معلومات هست اوید رجیسترش، یعنی کدام رجیستر برای کدام کار هستن برای شبکه مودبس. ترجمه انگلیسی هم داریم، اینجا همه رجیستر هستن. یعنی اینجا میگه که از 0 تا 12 این یعنی از 0 تا 11 را ما اگر گیریم، از 0 اگر حساب کنیم تا 6 یعنی کانال خواندن است. یعنی یک کانال ما، یک ترازوی ما هم در 0 و هم در 1 وصل شده. یعنی درازی همون رجیستر دو بیتی که هست، یعنی دو تا بگیم بیت هم 0 و هم 1 احاطه کرده است. و این هم قدر مهم نیست برای ما و ما میریم داخل نرم افزارش و میبینیم که چگونه او را میتونیم ما درجه بندی کنیم. وقتی که نرم افزار رو میکشین، این نرم افزار خیلی هم بگیم نفهمه است، خیلی هم مشکل است. ما این قسمت قطعی کار نداریم، فقط اینجا شما نیاز دارید اول کدام، یعنی USB شما همین USB شما در کدام کامپورت پیوست. من در 9 پیوست است و نمودی پیوستش هم پروتکلش هم به همین شکل است. ما دو نمود پروتکل داشتیم در داخل همین فایل. اگر بینیم انگلیسی یکم مشکل است. اولش در گفتگی است که یعنی بود ریت 9600 یا که 115200 و بود ریت داتا لنجز هم 8N1 بیتش یک است. زمانی این توکمه را وصل میکنیم پیوست میشه و علاقه مدول ما با خودی همین USB ما بگیم با مدول شبکه میکنیم. اینجا یک قسم توگمایی هستن که خیلی هم نفهمان، اما ما فقط در همین قسمت کار داریم. سرول اینجا ما این قسمت دویم 0 برای که ما همگی یک مدول داشتیم در اینجا و اون مدول ما از 6 تا کانال عبارت است. یعنی این قسمت نمیدونم چی است، اما برای انتخاب نمودن کانال ها است. یعنی کانال یکم، دوم، سوم تا ششم کانالی که ما داشتیم برای همون هم خواندن و هم درجه بندی کردن کالیبروفکا. سرور ما انتخاب میکنیم کدام کانال میخوایم که ما درجه بندی کنیم. فرض کردیم یکم کانال ما میخوایم که درجه بندی کنم
вазне ки дар инҷо ҳаст дохили ҳамин тарозуи мо ягон вазн нест, яъне ин вазн вазни сифрӣ аст. дар инҷо мо ин тугмаи сифр аст, сифра ба ӯ ирсол мекунем ва баъд вазне ки барои калибровка, яъне барои дараҷабандӣ ниёз аст. яъне ман мехоҳам ки бо кадом вазн онро дараҷабандӣ кунем. яъне инҷо ман 1 килограмм доштам ки оно ман мутаносибан бо 1000 фарз кардем 100 гирем мушкил нест, ё ки 1000 осонтар аст барои хондан. яъне 1000 мемонам ва вазна болои ҳамин тарозу, яъне якум тарозуи мо аст ки дар чанали якум дар модул пайваст аст, мегузорам ва инҷо ин тугмаро васл мекунам ва ба модул гуфтам ки аллакай ин вазне ки болои ту аст баробар аст ба 1000. ин барои тадриҷан хондан ва ин аст барои як сигнал ирсол барои хондани аллакай. инҷо бинед 1000 аст. 1000 аст. Инам суръати хондан. ин ҳамун суръате ки барои скани ҳамон вазн мекунад. мо дар 1 сония мемонем, тадриҷан монем. агар бинед тадриҷан вазн хонда мешавад ва замоне ки мо вазна мегирем аллакай сифр шуд ва мо вазни хурдтара болош мегузорем. бинед ки 292 259 ва ҳозир мо кӯшиш мекунем 2 килора, яъне мо дар 1 кило она дараҷабандӣ кардем ва 2 килограмма болош мегузорем. мебинем ки ин инҷо бинем 1994 тақрибан баробар аст. яъне ман метавонам боз инҷо таваққуф мекунем ва боз ҳамин вазна ман дар 2 килограмм дараҷабандӣ кунам. аллакай ин 2 кило шуд. тадриҷан хондан монем. вазна мегирем аз боло 0 кило ва 1 килограммро болош мегузорем ки наздик ба 1000. яъне чӣ қадар агар вазне ки бо бисёртар монем ҳамин қадар дараҷабандӣ дурусттар мешавад. яъне пай дар пай бо ҳамин амале ки мо анҷом додем аз инҷо мо дуюм чанала интихоб мекунем боз, ё ки бигзор шашум чанал. яъне аз ин қисматам шашум охирон тарозуро мехоҳем калибровка кунем, яъне дараҷабандӣ кунем. инҷо вазни сифрӣ аст ва ман мехоҳам боз 1000, яъне 1 килограмм она вазна мегузорем ва дараҷабандӣ хондани тадриҷан. аллакай вазна бинед дохил болошам 1000 кило вазна мегирем 0 ва болош вазни хурдтара мегузорем. яъне инҷо инам қисмат дошт ба фикри мо метавонистем ки вазна хонем. яъне инҷо бинем чӣ хел вазн тағйир мекунад. ин буд чӣ гуна дараҷабандӣ кардани ҳамин модули шашканалае ки барои хондани тарозуҳост ва қиматашам хеле арзон аст. яъне дигар модулҳоро бигирем агар бениҳоят қимат ҳастанд. аз ҳамин сабаб мо кӯшиш кардем ки аз як арзонтар модул истифода кунем. якбора 6 то тарозуро мо хонда метавонем ва инчунин инам метавонем мо ба PLC васл кунем ва аз PLC вазнам хонем.